Hello dolong nog jotono lamsoba ani mini blogo ang tabuk khowai thana bagi reading ja aro ketal shopping mall kulong mani bazar aro thana bagi dolok tabuk ke khowai gana sokpan naika norok nog mangkhana moru tingkai tabuk ketal sramani yang agartala na hoite yang manik bandar o thangmano yang tei I kandok mangkhana finally tabuk sokpuina naika mohga yang Radhanagar stand gana yang khowai tu Radhanagar thamani lama no norok yang ti faike nog manano mo shopping mall inaugurate mani bisi balogya ko 2nd October no inaugurate ngo sokpai ke dolog norok nung mangkhana iko bazar orono tabok haptongo bisingo norok nung mangkhana borok bangmani puja ni jorabla abon bagai borok gilamang tabok hingke first floor o kai tongo norok nung mangkhana borok bangmani oro amsuk collection no koroi abon bagai ang ansuk choi chokong lengkai ang kuno pailiyam sutu nai simeno 5 ekya jotono na hambai video naima bagai